Kulay vi baro ki kun somla ki applicants ya baro ki viewers. Lada pipa igani ke video wanam klet ban share like ban subscribe nagmta ki wi pade ki kubo like kam. Ti hagani ke video ngan pen tip ban ngan pen banash pi hakawi na ki kubo like kam kabde jong ki kam hapo bang mo. Kata lumba ka Bank of Baroda ka khon online application nagbanta ka post jong ki local bank officer kibde jong ki junior management grade but skill 1 mo nakbanta ki 8000 sauspa prapo artli ki post lani ki vacancies ba nakbanta ka state Meghalaya ru ki don shibontli ki post ki balan tila da phila pandit pandiang ya ka qualification ko ki khun samla ko ki applicants la da phikwa bantre ha ki bank subha ban apply napta ki te ki post pa pher ki balai hapo ka Bank of Baroda khamtame hapo state jungi hi ti ka registration process kalayai nadu mentau banai August khat phra tarik arjar apnriu bat kan penkut hadu ka nyau tarik banai ba khandai lene September arjar apnriu ti nakbanta ka recruitment details kolongkumi recruitment body gande Bank of Baroda post name local bank officer da total vacancies kade 8000 sauspa proper bigi total number of posts nata online registration date kelas dang na dukat tarik August but last date kan day September new tarik arja April qualification graduation in any discipline mo ka graduate na ni kinu ki candidates ki bla pandep ya ka graduate ha kinu ki stream kila ban apply vi namta kiti post but mandatory work experience minimum 1 year experience tela da pidon experience ru la ban submit lang ya ka experience certificate ki jungphi mo nata age limit kan de minimum 21st hadu life hosnam but sansnem relaxation kita ko bumut ba hadu life sansnem ngidang la ban apply but ka language kamut kino ki candidates ki bakwa ban apply nam ta ki post specially na ta ka region ke jungki lani ke jakashong ke jakasa lani ka state ke jungki ki de banang ya ka ktien local kata lada mengi na postin Meghalaya ngi de banang ya ktien khasi jantia ba garu okay nata ka space skill hne kan de sau phopra haja sau spa phapho hadu phapsan hajar khandai spa phapho plus other allowances mo but we ki allowance but ki increment nagapor shagapor pinyo lada pitre hagani ka Bank of Baroda service bond kadon minimum 3 years of service of payment of 3 month gross salary which is 2 lakhs upon early departure probation period can be 12 month or active service nangta ka application fees padikade pras pa sanpho na kamanta ki we mo but chis pa nyop san pade na kamanta jongi ki st okay na kamanta jongi ki st kan de tang chis pa nyop san ka we ka post kemau ha Statewise hangne kidon halak jong state total vacancies like Andhra Pradesh Prapo Arunachal Khatsau Assam Laipsau Goa Chipho Gujarat South Spa Nangta Kashmir Khatsan Karnataka Spa Laipo Kerala Saupho Maharashtra Spa Prapo Manipur Khatsan Meghalaya ru adon Khatsan pli ki post mo local language Garo but Khasi kinau ha ka total vacancies ha Meghalaya kadon Khatsan tiligi post hapo Bank of Baroda Mizoram Khatsan Nagaland Khatsan Odisha Khandai Pumli Punjab Laipo Sikkim Khandai Tamil Nadu Spar Pupra Telangana Sanpho Tripura San West Bengal Saupho mo di kita nangta nakamenta ka test pade pepin chajit ba pintre higiti phya banne igni ki test ka English language kabde life homa life utility question nangta banking knowledge life homa life utility question general in economics and awareness hangneru life utility but life homa but ka reasoning ability quantitative aptitude kaniru life homa life utility question total kali chispa aptitude question patchis pa arpotuli ki marks mo ti phap ban pass be yakte okay lada pi pass kamut phila be ban join directly sha
kani ke jingtrei jungpi ha kabang o baroda balada pi kwa ban apply late bait nang ba link ka bambu apo description box lani le shaki saiba wajan jungpi ong yeki bikin la ban penyara bangi pi ban apply okay tang ba phiap kain ban COA nde bikin suyarap AAP okay lada pi le shaki saiba handai lada pi nang pat ban apply hi late nang ba link ka bangan subu apo ka comment pins chunga mo kini gidi giling lada pi pe ru ek advertisement pila ban pule details ya advertisement okay titang kata hiya bay dei bakani kubor laikam kermen pila yo shibun kijing mentoy yak bay dei bakani kubor laikam hapo bang o baroda ban suggestion nganong pila da dei ki ban thmai ka video bat channel ko jonga one nom shupe tang ka video sumha ban press to I kiti do jong pi ha I bell icon nani subscribe button khnang ba phinang yo eka updates na ka por ha ka bay dei bat ki kubor laikam kublai shibun kani gede kalat kabu one nom concept